brand kapak kini kapak penmi sabon kini kapak penmi Mr. of Milan laga jong brand kapak penmi ki cosmetic jong ki contain na ki text ki lipstick ki compact ki eyebrow ki eyeliner kum tar shi bon ba ki baki penmi dena kemudian laga jong brand kemudian ka vestige laga jong ka kare company kemudian laga jong ki brand ba penmi ki tiar tangba ka claim advertise tangba ka claim padi pateng yano ino tangba ka claim I wholesale ka I direct ki distributor ba I be direct ki distributor tak na la join mga mapi ngi ha register ngi de ki distributor direct ka bomod ba nga ngalitit products direct na office ka company haja ka ban ai commission ya kitu kumba ai hayo pateng ai no yang apa pen dan kam de tak raw ka ngi sayo bonus la ni ka cashback ka bangi khot hapo vestige ketika performance bonus ka bangi yo dikatakan mo dik hap ka direct selling bar ka hapro ha ka way ka baki khot pil asai na mata ka vestige ketika direct selling ka balong kumta kam de ko manayo mo di hak jo ko por ka hapro ha ka kata ka thup ka baki khot ka network marketing industry mo network marketing industry ketika way nik industry ka bahe ma network marketing mata ka dai ka way nik industry ka ba generate ka pa panmi shibon ki millionaire leni haki nong India jungi kumur ki khot ke crorepati de ne ki lakpati ki crorepati kita kan di kadai kawai industry kamu mur blok ti kum kakali don ki Hyundai kum kakali jonga mo company Hyundai don ki Suzuki don ki Mahindra don ki Ford don ki Tata kum ter tang baki tu ki company kali baro ka ki hap hakawi ka thup jong ke industry ka baki khot automobile industry hapo ka rindia prokawai katakan kebumud ba vestige ka hapa ka thup jong ka network marketing ka bakam de ka badi pateng hayo ka badon kam customer ndri ka badon kam banfil ya ka network komot kidon lagi jong ki guidelines kidon lagi jong ki policy kidon lagi jong karkum trekam ka bagi hapan berhenti ya ka ya kar company jong ka kapal abu daki niki guidelines kapal abu daka IDSE daka Indian Direct Selling Association mo kani ketika association kabaka sarkar India kalabu pan pej pan kemi benia ya kini ki pan kemi benia ya kini ki direct selling company hapo kari India berokawai berbawan nabar juga kari India kadi maka kin ka pej ba kemi long thik kum ka DTO office DTO ka pej ka kemi ka jinglong jingman jong ki driver jong ki kali be hapi haban register ka kali takanaw yo registration number ni nam haban apply license takanaw no stunjungi check man kapor ki pulit bale check ki driver check license check ki kot kali bale umur haban berhenti ya ki guidelines ya kum trekam ya ka jing penia terhenti jong ka sarkar kum ta kan komod baka IDSA ka Indian Direct Selling Association ro ka terhenti ya kita kan gangi ka baka company vestige kapan berhenti ki guidelines komod kata ka di ka norm ka bagidan ka masuk tu mo ka bank ro ka bank pide gede jong sarkar sa ka bank di private mo jadi ki private kung ka SBI ro kam dai full government kay simi ka bakishu ka bashu ki deal ka bayar trikam lang kum ta kan kamot ba kidi jong ki private bro kay tang ba ki haban berhenti ekar kum trikam ki haban berhenti ki guidelines ya ki policy ya ki rules and regulation jong ka sarkar bro kay namar ba ka sarkar ka pet ya ki jingbiang jong upay ba nong song song hakarin dia bro kay kum kita kan te kamot ba balingal batay pi kini kanang ba pinom sutu bakala kanang ba pinom sutu bakala teng sar ini company mo la itu na mong sarkar ganong ipi lada claim itu lada claim boot yaki lada claim dan mo ki license kum ka ISO license kum ka pasai license ka food and security license ka pandan nomor company yaki products tiar ka pan check ganong ipi lada pisang tang kedukan marbam kasnong atanjong pile ni hayo nong ston le ni hayo hoi rumpong le ni hapon nong po ngarong ni pile da pim yo ai ka food and security license pim la raban budukan marbam namar kit wan check ni pi Agumon gidan kam kay bandon laki license gidan kam bandon darong syudang hapan bud ya kata kerkom terekam to dikeniat ka bang syuak ban bedi EP halar kata ke industri mo ke industri ka hap kata ke industri ka baki khot kan network marketing industry to di ka vestige keniat halar ka vestige ka por kan nom sya mo syada yo por ngan batai kembah syushu EP halar ka basic ka tanrai dikani ka session ka jing sedang mo ngan sa batai syushu ngan sa penbek yang kismi nang ni syakamat ngan saya ji step by step ngalai keren bat image joy ngalai keren bat porok ki leaders bangan hikaya ka basic training nang ni syakamat ter man ka por mentangit penbek yang maybe sing sajan di Monday ngan sa penbek yang kajo
ngin peteng biang kini session ka bangan sahi kai biang kaju ngan peteng na kani ka bangal prepare mo di kendiat ngas ko ban batai kendiat lor ka vestige ka don la ka jong ka nongrim mo ka don la ka jong ka vision ngan su share pi ka slide kanang bakanom slam mo ngan su share pi kendiat ka slide di haswa bangan peni pi kata baik bangan peni pi ka slide kendiat tak kanang bakanom slam vestige ka don la ka jong ka nongrim mo don la ka jong ka nongrim ka vision bar ka mission ka vision bar ka mission mo ka vision ka de ka tu ngangit pa POE hapo ka screen ka bang share pi ka vision kong kumno to help people to live a life of economic independence on their own terms ka mission pat to grow to a global scale and become the benchmark in direct selling mo katu kan ka vision bar ka mission kong kumno banyarap ye kibriu mo banyo ya kata ki economic independence kumot kayo ka kon jongki pagalong lailot kayo ka kon banirap ya ngaya phi bangin yo ya kayo ka kon kabalong lailot on their own terms ka jinglong ka jong phi jirla ngala bonong haka ketin kasi ka jinglong tenrai ladanga ngadi no cloud ne phi de na nong nang nu phi de ka district yu phi de bateri belane tri mo bateri kuno ka kam pidan ka government job ne private job ne pidan ka business la jong ne phi school ne phi school phi de rangba ne samla phi containation rang phi babru ni snew bru phi kot ne jerong kom sar jual no problem on their own terms ka jinglong ka jong phi la phi dan hang no ro la bai ban kamai pila abet panjo e kata kayo ka kot ka ba independent ka belong lai duit kayo ka kot jong phi lingba jong ka vestige ka vestige kong ban yarap iki ber to help people to live a life of economic independence ka klem ong mo ngan sa share mele to ngan sa share group mo ka klem ong bakan yarap yele di leda keli yang asar lada nga keli phi belai phi wan po vestige nga try pi ong by direct nga tasar nga kwa ban kiu nga kwa ban kamai nga kwa ban yol travel kum ki offline nga kwa ban stir kali nga kwa ban kamai kum kamai ki wai nga kwa ban ishnaying don house fund mo nga kwa ban ai pateng ki kun ki la shal shisni komod ngi kdo witang yela di denam nam tayela di ngawan ani nam tayela di ndreka vestige kan norim jong ka kolong banjarap ki beru banjarap yang ayepi komod ngarung ngadi uwai na pedeng kita ka vestige ko ong banjarap ki beru banjarap yang banjarap yepi komod la dengi don hakno on their own terms komod kam ong ba banjarap ki beru ki balanang lasta banjarap ki beru ki bakwa ban kamai ki bakya hable kum ta hable sa shakata ki haban tre kum ta klamong on their own terms hapi don hangno no pidi nong rap ne unong 13 ni ne piti patri kanono ka kamro komot bangila bit banle ngila bit patri on their own terms ka jinglong ka jongpi ka ba pilong kumno mo nang ta commission kong kumno commission to grow to a global skill and become the benchmark in direct selling komot ba bakan grow siya ka partai pro global skill bakan grow siya ka partai pro kawai timanta pitip am ka vestige kam desyo tang po India kadon siya po Bangladesh siya po Nepal siya po Philippines siya po UAE United Arab Emirates semua po Dubai po Abu Dhabi ki city ki ba po nam po pertai keladan nang ta siya po siya kay Saudi Arabia siya po Oman nang ta siya po Khana nang supli Philippines nang supli man hangong di ubanay September nang ta man takan sa ro po Thailand very soon coming soon la tho mo po Thailand ti sipun kiri man ta hadro nyu tli patri kiri keladan lunch kemudian bahkan grow global skill but ka mission jaka vestige kong kumno by 2050 kemudian by Arhajar Sanpo kemudian bahkan sadon syaka perthai barokawai kan sadon syaka perthai barokawai kata ka di commission mo but ka mission jaka kalong by Arhajar Sanpo by 2025 Arhajar Arsan kemudian banong how Arhajar Arsan kemudian kumno Sanpo telikiri kaladan Sanpo telikiri kata ka di commission jaka mo di kata ketika mission ka bakumno bahkan long ka benchmark bahkan long ka nuksai kiwe yui mata dan lighthouse rice brand oil jong vestige kui company ro lapan mi elang yang lighthouse rice brand oil dan tai vestige kiwe dan tai penbuat lang denam dalek san vestige kum tu san w well kilek kumni kila don kisan denam mut ban long ka benchmark ka de ka nuksa nang tapi silap na bun mata ki patri di kui ki company kemudian kita nuksa bitangi ka vestige kawang mau tak ki compare kinujar westang ber ka vestige kumta vestige ni vestigian ber ni compare panungim compare banu ber ni dan hakli ta panungin compare shodenya poin dia mata ka di nomor 1 kat kum ka DSN mo ka direct selling news global
Komod ba ka vestige menta kawan hakarang live pra property pro kawe. Kila ban check na Google wat nongit tangai kai ka bangakaran. Check na Google katkom ka DSN Global, ka direct selling news global. Katkom ka DSN Global kamdei ka ba syukran mga page na Google. Pila ban check na profile nyo ka management na po ka absolute pila ba kata kawan kumno. Nagtahapo ka pertay kawan rang katra hapa ka ni ka DMI ka digital momentum index kabumod ba kawan rang katra kata ka digital momentum index kabumod ba hagabadi berkai training online link bagi website baper link bagi YouTube link bagi Facebook kita lagi ka account ka official account ka Instagram apa Twitter kita terter link bagi Zoom meeting link bagi online meeting kemudian kalaban cover link bagi training baper link bagi digital momentum index kemudian hakan ni kawan hagarang katra property berkawai mo to dikum kita kan pidon kamat de ki fact mo ki fact ke de ki jing shisha nang ba ngai thui pi don te teng teng mo kamdei ka ba ngakran pang abuse lening ka ba kumno kata makade ka fact don te teng shay po social media ki problem issue copy issue edit ki logo vestige logo EWPL ki logo RCM ki logo you ki sabu chong lo chong hang te klik song sa comments ka jong i company jong i one number one mano ba recommend ni ka tu shu edit hi am ki logo le ne nrepi ko ban pet ya karang kemot kitla par ka link baka na po ka website jong ka perthep ro ka ka DSN direct selling news global jong ka perthep ro ka hang tu kan philap ba kawan harang ka bakat no mo dikum kita ngawai pi ba kabdon ka vision ka ka mission jong ka baka mission jong ka baka lo ka benchmark ka de ka nuksa yaki wai pat pro ka mo to di kendiat kabangas ko pan kerni pi tok mo kapor kamsha kalajan kut pangkum army de limited mo ikendiat ha kalor ha ka dia ka future jong ka network marketing leni jong ka direct selling ngawai pi ka future ka ban sawan nang ni syakmat di imeta ka jing hier jong ka lat yo kam yo jam kajing hier jong ka kamai ka kaji tip nam baka direct selling mataka de ka way neki industry kabar rescue mo kabar rescue lani kapa peniem lani kapa kamanganong kaban mi bujili kaban pelaj ingi na kata kajing do kam do jikerduk kam kuro jam lani ling baka jing hier jong ka belakas ni jong ka yok kokot hakai belangkas salang ka jong ling baka direct selling mo ipi apo India jong yam kadang dai kari ka barang hiar bah ka bedi kena dok marketing rek kiwi kiri ngoi pikala kiu step ha tang kini kiru start kiran lupa pak India ketika giant yong ka giant sleeping giant yang berbudang ketika sleeping giant banang ni syakmat kari India kan sadai ka way kari ka ban kiu step bah barok kiliang kari India jongi menta ketika developing country kyong kemudian kadang don pedeng banyak kesat bahkan dekat develop country mo takra wai PPM por India jongi menta kahir bakal yo kami jam kahir baka kamai ka geje ka panang kiu ki mar mata ke jing kiu dor jong ka jong porok ki jing don kam jong ide ne mar palai na mar ka de kari belang de kari developing country company develop kam de shu ba kampat develop ro kadang di developing hub breng mo di ke ka bang ong ipi ka we ba ka mata kdiat halor ka fact halor ka ni ka direct selling nga shop pen ipi de ka slide mo kenang baka no slam mishu pen ipi kdiat ka fact umdai bakran manga itu kidi bakran modi uang kumno halor ka direct selling unemployment India's biggest concern kemudian mata kajing bom don kam don jam unemployment kajing bom don kam don jam apo India kadi ka wai kajing ka dauba mo kadi ka wai ka dauba mata por India tang baga direct selling address queue kemudian ka direct selling kadi kapan pelaj ingin na kata kajing kerduk jam umdai bakran manga ikini umdai bathok manga check na Google ilap mo natau Donald Trump kumno if I were starting over today I would make millions in the network marketing industry wong latang ngala sedang biang sasisin wong gele kumno latang ngala sedang biang gejingim sasisin am ngaroi pi wong bangan sa kamai leningan sa make millions kan sa kamai de million akan network marketing apa network marketing industry nomor yo iya ka future jo kan network marketing Bill Gates ruang kumno if I will be given a chance to start all over again I will choose network marketing ladang ayo kalat sedang biang sa sisi ni kajing imam bongan choose network marketing ngam choose tra ban sedang kiwi kam nomor bali nomor ka direct selling ke ka future mata kani ka spas nam ke bar puai Dr. APJ Abdul Kalam rula keren lupa ya kani ka spas nam ke mata maka spas nam bar puai ke ka spas nam jongka direct selling hagapa baro khat kilong kami kilong pa isamla chinrang berkan take involve haka lem kumta ki nom yo shu ya ka jing im ka ba babit babiang kat kum kajup kani ka spas nam ka bar puai
Hindi bakar mangai kata cek na po Google repilap. Kumno Ukraine u Dr. APJ Abdul Kalam pala klap. Presiden berim ke India supang ka direct selling. Deka di ka future mata. Kaspaas nem bar puai jungi kanang yat tang kumba ar puai snem kalayat. Mata nya ar pu ar kalajan ko denem. Ngono ipi mata ka dikit ka balai. Ngam tip syu dikit ka basaw le kumno kalong denem. Tang bah ka por barang sedang wan ka revolution. Ka revolution ka jing sedang jong ka revolution ka jing kala kamut ba. Ibru kim parsung thu denem. Tabakan sapoi ka por mata ka vestige free banjoin. Tingin niya pim yang akan sapoi ka por. Baladak ngim pas diploma of direct selling lani. Bachelor of direct selling ino asyo batray. Mata free. Kan sapoi ka por bangin sa ito kanay ki kun na siya. Ka por jong im siya free. Pipat mata don kam admission. Long kumba ki ito kanay may ipa jong idenem. Por jong im siya tamel school dan by school ram by dan admission. Mata pa school siya lang Edmond Saint Anthony's kunta terter. Kapai kelas tamel life house of hojar denem. Kapai admission. Mensuate kolong kumta mentapat kolong kumta denem kejuk kakalah ngeroi kan sepoi ke por bangir gilong kumta baling ngaong kumta baling ong kumta dengan share visa kawai ka fact dengan share visa kawai ka fact kajing shisha mo pej katu bokren unihu amitapkan mo udah IS officer uni udah CEO jong kan niti ayok jong government of India wong kumno direct selling professional are doing very respectable profession ka direct selling profession mentan kale lani ka yat lani kale ya kiki ka bolong respectable profession mabale they are the economic drivers of growth of India uni bakar mangai kata mestar Amitabh Khan dai IS officer di CEO jongkan niti ayub jongo government of India keren lupai ka future bahkan ka direct selling professional mentan kalau bodong ka play a very important role apoka dari India berkawai namar balai namar ba kemudian ketika kam ke bodon burum ke baki melangkah salang ke burum mentang balai namar ketika economic driver of growth of India kadai kaban peniat ya kayo kakot hari India jongi ketika ban peniat ya kayo kakot por India jongi mo tika por kanam sya jing syang ko ban kern shibun ye pi ha ka badi berki fact mo di kidang don sakniat pada jing syang ko ban kern ye pi ling bakawai kemutu juga vestige dalam laga jong kemutu mo kai kata kemutu ka bakong komni spreading well through wellness baka vestige ka spread laneka ka penpriang ya ka lap yo kam yo jam ya ka lap kamai ya ka pan kiu ka yo ka kot ka pan penpriang ya kata lingba jong ka jingkwa jingkya ka wellness ka jingkwa jingkya ka pam kadi ka koi ka kya ka jong iman ka sinita ka ka vestige ka dalam laga jong konorim ba permi iki products kamdei ku teki company ka bangi osngo teng mansha ba syukrang pisa na ge bush penbit iki beru tap komta yo komta tap komta yo komta tang ba shusha tok excelling ka dalam laga jong konorim kamai ka kaji ya ka yo kokot lingba jong ka koi ka kya lingba jong ki products pakadan mo kubli shibon ublain kurkui pi ngin continue ya ka session next ngin seperti pokok group lagi offline ke jong pi ngam si kai biang ipi kendiat tang shibon ka basic ka bangin dan kamai kai ka tanrai bangin sotu ka ei kani ka bapile ka dona yu hapo jong ka bat ni bersotu ro kumno bangin yo ei ka kumno bangin trai kumno ngin poisha ka thong mo ti kubli shibon ka por jong pi ublain kurkui pi wala dari por belingkot ro ngai ba pila yo jing mentoi kubli shibon saya tiak sok prokhot kubli kurkui pi pi yo kamat pokai pakya ngin nang ikendu kubli shibon ya pi prokhot and wish you well